bafowethu sanibonani nonke wanwani obingelelayo uManandisa insizwe engenayibongelo engawaphuza amanzi emfuleni owaphuza ekhaya ngoba sikhona salwazi masibanda siyawakha amanzi bafowethu namhlanje sibe sihamba siphethe ogogo bamatshitshi imbalenhle yakwaMthwakazi sibe sikhulumisana nabo bafowethu ukuthi singabalekelela kanjani ingenamba babhekana nazo nanokuthi ke mangabe ungumzali lapha ekhaya ufuna ukubusa intanakho nawe ukuthi akukhulele ngaphansi kusanda sengimbalehla kwaMthwakazi wenza kanjani nanokuthi ke mangabe uyinsizwa mhlawumbe ufuna ukulobola ufuna intombi eseseyintombi into bafowethu wenza kanjani unenkomo zakho ubona obani izinto ezikanjalo bafowethu so sikhulumisana nabo gogo bazoyiphendulela siyabonga umamlangeni umamzizi umasibali khuluma ngalondo likhulumayo umadlamini ugogo wembalenhle yakoMthwakazi eqhakaza ukuthi pha so siyakwazi gogo siyakwazi kuningi ufazositshela khona ngey'ngane nabo abashana sinabo na ugogo futhi omunye umamoyo gogo uthini wena kimi uthini khuluma ngezwi sanibonani okhulumayo ngugogo umamoyo umadewa umavumalala yimi unomehlo wembalenhle yakwaMthwakazi thina sibheke intombi into mangithi intombi into ngithemba niya-understanda niyangizwa ithina esiqoqa abantwana laba abangamantombazana yes siyabonga gogo bazoba yini abantu bethu ngaphandle kwakho nangu gogo gogo yini nje ongayithanda ukutshela abantu sanibonani okhulumayo unomehlo uMandlovu uMagatsheni uboya benyathi ngingunomehlo wembalenhle yakoMthwakazi hayi yithi esibhekele imbali ezinhle ezesizwe eziqhakazayo siyabonga gogo ogcina ugogo nje gogo ngiyakubonga uyabathanda nabo abantwana nkosiyami uzowabalala yini ungayisho nje sanibonani mina ngogogo uMamhlanga Matasela uMantini mangibhekele izimbali mina ngibheke ifeature lezimbali yebo okwayenza saqoqa lezimbali ukuba sibheke ngaphandle i-teenage pregnancy esigcwele sacabanga ukuthi ngokuthi baqoqe sibahlanganise ndawonye labantwana sibakhulise ukwenzela babe nekusasa elihle siyabonga gogo ngifuna nje ugogo ozothi kamfukamfu nangu gogo umamoya yamthemba ngifuna utshela abantu nje ukuthi yini le endayicabangayo ukuthi ningafaka isandla ey'nganeni kakhulukazi nawe nezakho ingane ziningi lezingane yathemba kusizakho yini nje ongayitshela abantu ukuthi yakumotivate ukuthi ube khona ey'nganeni sanibonani ngibingelele njalo kahle kahle okwenza saqoqa iy'ngane lezi besilokhu sihamba siwuMthwakazi sihamba imicimbi ehlukeneyo sihambe siye le kwaNkosi uNgema emangadini ngafika ngelinye ilanga bathi hawu siphathele ingane zethu amatshitshi angabe yasemangadini ngawaphatha kahle uyazi ngawabona futhi eshaya ingoma ngawabona evunule kahle behamba nabogogo babo yazi ngathi uma ngijika kathi vele uNkulunkulu sewele ngakithi hayi ugogo uMamlotshwa wangi-WhatsApp engangazi ngiyabona ngi-inbox engingena ebhokisini lami ethi hayi nawami ngicela ukuthi kwenzakala into ekanje ngoba ngazwa ngiyithanda hawu sangena bangena ogogo sayiqala-ke indaba yethu yokuthi siqoqa abantwana ngoba sabona ukuthi abantwana abasalwazi usiko le olwakithi ekhaya ngoba belana eSouth Africa sebelahlile amasiko okunye kuyukuthi mayifika la bayawulahla umthetho uthola sebebhema amaphayipi lababhemayo uthola abantwana bengasenayo inhlonipho bahamba bebonane nabafana esitradeni abantwana sebethatha iy'ncwadi kuzomele bezifunde bezilahlelele bepractice yilaba abafana abasena-future i-future yabo ifile sabona kungcono ukuthi sibaqoqe sacela abazali baphakamela phezulu kakhulu zathi nathi uma siyiqala le nto zasicabanga ukuthi hhayi iyophelela endleleni kodwa namhlanje siyamangala mase sinabantwana abafika ku-300 embalenhle yakoMthwakazi ezandleni
kahle nje hayi siqhuba kahle impela nokube besanda abantwana bengena okubuhlungu ukuthi zathi masiqala lento zathi siyoqoqa abantwana bakomthwakazi ngisho ukuthi amavenda amakhosi amanambiya amatonga amatwana amandebele amakhalanga but futhi silandwa ngabelungu bethi hayi seyithanda lento lathi sifuna ukuba khona la ekhaya asabakusize njani izandla bakithi izandla sibayamukela ngoba yazi bayithanda lento eziwa ngabantwana bethu kodwa ke phela masi lokho esiqhubha lo msebenzi phela silama challenges akukho smooth nje ukuthi uthola kungumbhaqo nje usufaka uthwara uhamba kube namaginqigonqo kunama challenges amaningi esibhekana nawo kungayisi ukuthi nje ngoba sishutha le video ngoba sikhala ngosizo kuphela cha kodwa lathi sizikhangisa sithi abantwana libalethe kodwa nosizo siyaludinga futhi manje sidinga izpontshe zabantwana abahlolelwa kuzo abantwana every month baya camp sidinga ukudla abantwana abangakudla siyadinga ama sponsors kakhulu ingubo zabantwana siphinde futhi sidinge nemali bantamu kuphela ngoba izandla zabanye zimfishane kodwa befisa ukuya khona siyafisa lokuthi abanye bebe lencwadi abantwana ngoba abanye abalapha abazali kube le sponsor nje esisizayo sithi hayi mina umntwana ngiyamthathisa ipassport ngithi makahambe gogo ngicabanga ukuthi uzwakele mangagcizelela nje lapha babukele ekhaya mhlawumbe uthi wena mina nginemoto nginamabhasi nginamakhontamu sibuye kwenzeke uthola ukuthi bayahamba abantwana abana transport ungaba usizo ekhaya lapho ungaba usizo gogo wena uthini mhlawumbe ngomuntu ongafisa ukulekelela mhlawumbe iroom lenu livuleke kuphi iphinde livaleke kuphi usizo siyadinga kakhulu ngoba sathi siqoqa lesi sizwe sasiqoqa singakhethi inhlobo sanjalo singakhethi ukuthi umuntu gogo bese khulumile gogo mama wena khona ngama challenges elibhekana nawo mhlawumbe okunye engafuna ukwazi ukuthi ubudlelwano benu nabazali bume kanjani babantwana bonke lapha ekuqaleni khona kwakukhona lokuthi abazali abanye babengathi abathembisisi ngendlela igoli emi ngakhona leyazi ukuthi lokhu ngokungakanani la ngendawo esiphathisela kiyo abantwana abanye abazali becabanga ukuthi indawo le indawo engathi engaphephile kodwa ngemizamo yethu ngakho konke sizama ngakho indawo isiphephile kwamanje ubudlelwano bethu labazali kuhle kakhulu siyakwazi ukuthi ngabe lama-complaints bekubela lapho abakhala khona siyaba-attenda everything siyaba-attenda abazali so bajabule kakhulu ngathi kakhulu asikabi layo umzali oseke wathi hayi mina mntanami ngaphephile lani owangithabe lani kanjalo ongasafisiwe uzivumela ngokuthula asilandini okay gogo ukhona nawagcizelela kekho ekuthenini ama-challenges usizo lidinga kanjani mhlawumbe umzali ofuna ukuthi umntanakhe ongekhoyo lapho ukuthi mina ngifuna ukuthi umthwakazi imbalehlo ukhulise umntanami ungathini kulowo mzali ngipinde ngibuye njalo mana ngisafana nginayibonga kokumazana ukukhuluma ngithi mina ama-challenges umuntu oyabe efuna ukuthi alethe umntwana-ke imbalehla komthwakazi wamukelekile kanxa engelamali yokuthenga imvunulo singogogo siyahlala phansi simlekelele simcelele kulo sithungela imvunulo into ebebhadala kancane kancane sithi abantwana mababuye kwamthakazi mazibuye emasusweni akithi embalenhle omthakazi ngaphansi kwenkosi yethu isilo sethu ukulekani kalobhenula kamzilikazi sikhona sivulile izandla ukuthi bonke ababuye bese sicela njalo usizo kakhulu uma abantwana bethu behamba sinemikhosi efana nomkhosi wethu wemhlakandlela sinomkhosi wedadade yimkhosi yakithi esifisa ukuthi siyiphakamele kodwa siyashoda ezandleni sishoda ngento zokuhamba ukuthi bengaselekelela oyabe elesihle ethi lizideleleni upetroli nasi isitsha or ngiliphe nayo imali lihambe simwamukela ngezandla ezimhlophe njalo sinaso isikhala sethu esikhona sasivula isikhala sethu sabantu abesembalenhle yakomthakazi yebo gogo mhlambe ngiye ngale gogo mangabe umuntu ufuna ukudonate mhlawumbe umuntu uthi hayi mina ngine 1 million yami nge 10 million yami uyenze njani lo muntu loyo ikhona i-account embalenhle ukhona umuntu obhekelana nezezimali xhumaneka kanjani naye yebo isiphala sembalenhle sikhona i-account yembalenhle yakomthwakazi ikhona u-treasure wethu umamo eceleni kwamntana nguye osibhekele ngezimali ma kuyikuthi kukhona ofuna ukuthi aselekelele ofuna ukuthi asisize anything ma kuyikuthi imali ifone number kumamoyo
uyanikezwa ifone number kaMamoyo then akhulumisane noMamoyo, uMamoyo uyamnikeza i-account number. Gogo, imigomo kuwe ime kanjani? Mhlawumbe umuntu akufonela ngasiphi isikhathi bakhona and futhi siyadinga ukuthi belekelelwe yiziphi indawo ezihambelayo and sometimes nibe namakhempu mhlawumbe athatha isikhathi singakanani mhlawumbe umzali abe aware ukuthi umntwana wakhe sokungenzeka mhlawumbe athatha iviki inyanga engekho endlini then ukuphepha lapho kungakanani. Ngibingelele njalo. Ikhempu siba nayo kodwa kuba yi-one night. Siba nayo one night and sinokuba namajele uthola ukuthi kukhona abesi-invite khona siyahamba for the day. Alright. So ukuphepha sikuqinisekisa ukuthi umzali kumele asayine siba ne-agreement nomzali. Alright, ngiyazizwela abazali ekhaya abantu abenu basefu noma ngathiwa kunekhempu ngiyacabanga abadala nababona abadala bonke lapha akekho ngamntwana ongazalanga lapha. So abantu abenu basefu ngale ndlela ukuthi amakhempu abakhona ngithi kunjani? Yebo, amakhempu abakhona ebhikini lokuqala lenyanga kuyabe singolwesihlanu bafika ngo-6 ngo-7 o'clock siyakhiya igedi lethu sekodwa kuyaba kukhona ubaba ophandle ongu-security wethu namabutho esizwe sakamthwakazi akhona ayabe lokhu ezulazule ebhekile isimo sibese sithi kugcine ukubuya sigcine ngo-8 bese sibavuke ekuseni abantwana bayadla bengadla siyabaphekisa kunetiye kunejuice kuyadependa ngomkhathi ukuthi manje namhlanje kuyabantu amabana siyaphenzela ijuice uma siyabenzela itiye uma kushisa siyabenzela ijuice sivuka ekuseni abantwana besihambele ezindlini bekhonekile ngembalenhle. Gogo ngize kugcina-ke ama-donations elamukelayo eliwavumayo mhlawumbe mhlawumbe ngathiwa umuntu ngithi nginemali manje angikwazi kufanele ngezingane iwaphi ama-donations mhlawumbe ewacelayo emphakathini sithi nje la umphakathi ngifake phambi komphakathi manje ngithi cela ama-donations yiwo maphi ama-donations aphuthumayo eniwafunayo ngokukhulu ukushesha? Ngibingelele njalo ama-donations esiwadingayo okwamanje aphuthumayo izipontsho zabantwana zokuhlolela izingubo yikudla asikhethi ukuthi kumbe ulethe imali kuphela cha sithi ukuthi lokho onakho ofisa ukudonetha ngakho noma ziyimpahla zikhona ingane ezidinga impahla zokumbatha zikhona ingane ezidinga ingubo zokwembatha sidinga konke namaphedi ngoba sibheke isimo sabantwana abangamantombazana siyadinga amaphilisi siyadinga konke ngoba sinayo i-first aid kit yethu ithola ukuthi ishoda ngalokho ngakho-ke asidingi imali kuphela onokudla onama-snacks abantwana onamajuice uyaletha khona lapha kumbalenhle yakomthwakazi uyangithinta ku-076 491 330 ngugogo Mamoyo uThembelihle ophume Ratanyana ekhesi uyangithinta kulapho-ke ngibe sengithi kunje nathi bakithi asilakho okwenele enganini singogogo kodwa siyazama ukuthi lapho kushoda khona kuyaphejwa lapho kushoda khona siyazama lapho ukuthi sivale leso sikhala kodwa ngibe sengithi mina ngoba nguthando akusho ukuthi leza sozami ngiyazihlanganisela nazo ingane lezi nje ngugogo Mamoyo sehla senyuka siwashela lapha abasebenza ukuthi ingane zethu nesandleni gogo ngize kuwe umntwana ngiqala ku-ameniyears ukumthatha futhi uphuma senameniyears umntwana abantwana esibaqoqayo baqala ku-4 years imfundiso yethu sithe khona masi baqala ku-4 years sikhona isitsho kumbe yisaga esithi khona zibanjwa sisama khona ma umntwana umfundisa esasemncane ingqondo yabe isasebuthakathaka so it's 4 years kusiya phezulu asikabile until azayelo job
Okay. So asingeke sithi khona uma esele 90 years kakhulu azibonele. No. Ngaqobeke abe khona lana until as ayelothola siyemchiya emzini wakhe. Asazi ukuthi uyalothola nini. 22 years omunye uyalothola, 30 years omunye uyalothola. Angithi uyabona. So asingeke sithi masele khulile like i-orphanage ukuthi mawusule 18 years sekumele sikulahlele igama. Cha. Ma esaseyintombi ulokho esasekhona lana ebumbabendle nguye futhi oyabe esesisiza ukuthi asigrume laba abancane ngoba yena indlela uyabe eseyazi. So ke kuyabe sekulula kulaba abanye kulakithi ukuthi bona ngoba indlela bayihambile leyo njalo sebeyazi ukuthi ihanjwa kanjani sebengakhona ukuthi okwazi lona lalo abaphathekile kulaba abanye. Right, ngizothatha abashana ababili. Hey, woza mshana, woza. Phakama. Phakama mshana. Phakama. Ngicela usho igama lakho ukuthi ubani, usichaze ukuthi ungaphi, ufike nini lapha, i-experience yakho nje ngokuba khona la ekhaya njani. Igama lami nguMelisa Isibongo Makancube. Ngisuka eZimbabwe. Ikhaya kuSelubane. Ngifike lapha last week. Okay. Ngaqala ukufika lapha. Shale izandla. Then experience yakho ukuba nabogogo yini usuyifundile sofaka ngoba la ekhaya? Ngifunde okuningi kakhulu. Futhi kuyachaza ukuba nabogogo. Okay. Bayasifundisa izinto eziningi. Bayasinakekela, bayasibheka, bayasigada lapho singasiyona. Siyabonga mshana. Mshana, igama ubani, ufike nini lapha, yini osukufundile la ekhaya, yini nje ongayitshela abanye abangakafiki lapho ukuthi ikhona la abangayilindele? Zalman igama nguthabile wakaHlongwane. Nginabosisi ababili since ngafika lana sengathokoza kakhulu noma ngihlala nabogogo ngiyazi ukuthi ngiphephile lapho engiyakhona. Futhi mina ngivela eZimbabwe, ngivela eMagwegwe. Ngiyabonga. Izandla mshana. Ogcina bafowethu ogcina mshana ngicela ungidlulise nangu ngifuna ukukhuluma naye kahle. Mshana ngoba ngiyabona ngazi ukuthi ngathi umkhulu lana ubafundisana abancane kunani? Sangena igama nguSinili wakwandlovu uMadatsheni uNkadumazana. Suka ezandleni. Ngineminyaka ewu-18. Ngifike lana ngokuqala konyaka bekuMeyi mangifika lana. Yes. I-experience yami ibenhle, so far so good. Isilungu sisho kanjalo. So i-experience yethu lana sifundiswa ukuthi siziphathe kahle, sifundiswa ne-history yesizwe siyayifundiswa. Manje last week besihambile siye eGadadi. Isizwe besisihle kakhulu, bebevunulile abantu bebahle kakhulu. Sifundisiwe ne-history, nami bengazi ukuthi iGadadi isizwe samabutho akithi. Yeah. Bengazi ngoba sengihambile nami ngayafundisa. So into leyo isiqoqa kahle kakhulu ukuthi sazi i-history yethu 1 2 siziphathe kahle. Okwesithathu njalo sikwazi ukungena emshadweni emihle. Silotsholwe kahle. Siyabonga mshana. Bayasihlola every month siyahlola. Alright. So mshana ngoba ngiyabona umkhulu ngathi umkhulu wena kunalaba abanye. Abancane laba yini mhlawumbe ubagayide ngayo mhlawumbe bafundise kiyo iqinisekise futhi ukuthi bayayenza le nto leyo? Laba abancane into esinokuthi sibagayide ngayo especially mawogogo mhlawumbe babhizi banikezela kithi eminye imisebenzi. Ifana no-captain kahle. Yes. Ushale izandla captain. Nimlalele niyezwa captain? Yebo. Angizizwa nimlalele niyezwa? Yebo. Anenzeni mayingalaleli, anenzeni. Kuzwile? Bathela induku. Hayi thina asishayani sinama punishment. Unomehlo umama wenokuthi imama yoyiwani. So yoma punishment wethu esinawo. Laba abancane sinokuba guide ekutheni inhlonipho kakhulu.
Okay. Silana singumndeni owodwa, singabantwana bomuntu oyedwa. Yeah. So inhlonipho iqakathekile kakhulu. Ezandleni bake esifundisanayo. Nakhona mangabona lo efinela lo yendlu ngiyakwazi ukuthi ngimtshele ukuthi ngiyabona lento yenzayo iyephi. Ngoba ukuhloniphana nokuthi sithandane sikufundisiwe kakhulu ngedlela. Siyabonga bogogo, siyabonga kakhulu. Sesivala bashana. Ikhona ingoma emnandi engayishaya. Phezu kwengoma bashana sesiyahamba manje. Lilizele bogogo. Abashana siyakwazi ukubahaya, bakwazi mhlawumbe umculi ufuna ukwenza ividiyo. Ime kanjani indaba yama-bookings? Ukuthi abantu bethu bahambe kumaskandi kakhulukazi sigqugquzela uma umaskandi efuna ukushuta ividiyo ngoba thina sixoxa ingane lezi sifundisa ukuthi singahambe ebusuku ngoba omaskandi abaningi bathanda ukuthi imbazo bese ebusuku. So uma isebusuku hayi asingeke siba khona, kodwa uma isemini sitshayisa ngo-5 siyahamba, kodwa bengasithathi ebusuku. Bengasibhuka njalo uma befisa ukusibhuka basibhuke lathi phela siyabe sifuna into encane ngoba sihamba nabantwana bafuna ama-roll on, bafuna yonke into ongcamnceke. Njalo into eyinyanga igqugquzela kakhulu uma besicelile ukuthi sizobancedisa ukushuta ividiyo, abantwana bethu bayadla. Ekudleni asifuni basithele ukudla kwamakula, sifuna ukudla kwase-Shoprite. Yeah. Ukudla kwase-Shoprite, Pick n Pay, okwamakula nola abona ukuthi amakula abhoke njani abulala abantwana. Engingakungeza ukuthi imicimbi kakhulu esiyigqugquzelayo imishado, ngama-birthday party, ngoba imicimbi yasemini, ngawumemulo ma ukulo linye itshitshi elifuna umemulo kumbe bathi into leyi umhlonyane, yiyo imicimbi lapho esikhululeke khona ukuthi lisi-invite khona. Okay. Khona kokho ngakusho mhlawumbe nabantwana abafika 300 mhlawumbe umuntu limit yokuthiwa umuntu ufuna ukuhaya abantu kuya ngamandla akhe or namkhawuntela. Ekuhayeni kuya ngamandla akho.
Okay. Asingeke sikunqumele ukuthi uthatha abangaki. Kuya ngawe ukuthi khona ipokoto lakho livuma kangakanani. Okay. Hawu siyabonga sicela izandla bakithi siyabonga. Amanamba sizowafaka lapha escreenini bafowethu. Ufuna ugogo mamoyo, ufuna ugogo ongagugile namba gogo, sizowafaka nje amanamba lapha escreenini. Shaya leyo namba wena, ufuna ukuletha abantu abakho, ufuna ukuthi ubahayi babhuke, nasi nabe screenini sayifaka ezandleni siyabonga.